Kia ora koutou e te whānau, and once again, nau mai, haere mai, and welcome here. Welcome here to our little nau mai, haere mai, whakatau mai, and to those of you returning, hoki mai. This is just a little clip to say once again, welcome here, looking forward to the journey ahead with you, taking the next step. This here is just a little clip. Maybe I might like to invite you to say a little bit about yourself, why you're here. We all know you're here to learn te reo, but share a bit about your journey, where you've got to so far. You can do your pepeha, your mihimihi, whatever you like. Just put something in here so we can all get to know each other. If you're a bit too shy to do that, put it in writing and put it in the comments below. So nō reira, e te whānau tēnā koutou, ko te umuariki mei ahau, no tūhoi, kahungunu, ruapani, me te ao Pākehā oku tipuna e mihi ana kia koutou. Nō reira, tēnā koutou. I whānau mai au i o tautahi, i tipu ake ai au i te waipaunamu, i porirua, i kāpiti hoki. Kei parapara umu au, e mahi ana, e noho ana, he kaiawhina ahau i te reo Māori, he pauora hoki mo te kawa oranga. Ko te mea tino pai ki ahau, ko te manaaki tangata, ahakoa ko wai, ahakoa no hea. Nō reira, nau mai, haere mai, whakatau mai nei. If you've got a waiata, pop a waiata in, but this is your time to have a little say, a little bit about yourself, what you've done in your journey, but you just do what you want to do, okay? And like I said, if you don't want to, just put it in writing. Anyway, perhaps I can help you, perhaps you can help me, perhaps you and we can help the others. Māku rā pia, māku rā pia, māku koe e awhie, ki te ara, Aoitepö, māku koe e awhie. Looking forward to meeting you over the next few days in our webinar, our 4 90-minute webinars, and let's see how we can help each other. Nō reira, once again, welcome. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, o tēnā tātou katoa. Tui! Kia kaha koe ki te kōrero i te reo Māori. Kia kaha ki te kōrero te reo rangatira. Hei ko nei rā, look forward to meeting you. Kia ora koutou e te whānau, and once again, nau mai, haere mai, and welcome here. Welcome here to our little nau mai, haere mai, whakatau mai, and to those of you returning, hoki mai. This is just a little clip to say once again, welcome here, looking forward to the journey ahead with you, taking the next step. This here is just a little clip. Maybe I might like to invite you to say a little bit about yourself, why you're here. We all know you're here to learn te reo, but share a bit about your journey, where you've got to so far. You can do your pepeha, your mihimihi, whatever you like. Just put something in here so we can all get to know each other. If you're a bit too shy to do that, put it in writing and